سنة نبينا لما قالها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني. Syarah asbab. Ada asbab. Zikir kan, pergelih hati kan, pergelih hati percaya nur Allah dalam hati atau tajalli pergelih. Apa haitim damang nur Allah kan karena kudo. Jangankan nur Allah yang sangat halus ya, ilmu pun mandang. Haitim wal ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil asi. Pergelih hati le, karena hati ibarat asrama yang kapunuh. Urang di dalam. Haitim orang lain inginan. Bertebi urang kana dalam. Tahu dalam hubbud dunia, syaitan jinni, syaitan insi dan nafsu yang musuh yang paling besar. Nampu bertebi latifah qalbu 5,000 pelurunya di sana. Ya, hantik nganyan pakai lam latifah sir, latifah khafi dan latifah akhfa. Nyan ke nganyan perang. Kenapa ya pakai M16 aja?